Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri iyakure official. Iyakure official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 7 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu byakomeye cyane mu buseruko bwa Congo. Imirwano ikomeye cyane irimo gusatira umujyi wa Bukavu. Abasirikare bakomeye barimo guhunga umujyi wa Bukavu. Abagwizatunga nabo barimo guhunga umujyi wa Bukavu. Ubwoba ni bwinshi ko imirwano ikomeye cyane igiye kwinjira muri uyu mujyi, ndetse abarwanyi ba M23 bari mu ntera y'ibirometero bike cyane basatira uyu mujyi wa Bukavu. Abasirikare bakomeye muri Congo batanze umuburo bemeza ko uyu mujyi wa Bukavu ugiye kwigarurirwa n'inyeshyamba. Abategetsi bakomeye muri Congo barimo urongoye inteko ishinga amategeko Vitali Kamere nawe yemeje ko umujyi wa Bukavu uri mu mboni z'abarwanyi ba M23. Amakuru amaze kongera ko muri aka gatondo k'igenekerezo rya 7 aravuga ko abasirikare bakomeje guhunga kariya gace berekeza muri Uvira. Mu gihe muri Bukavu ubwoba ari bwose, ndetse abaturage bakaba barimo guhunga, imiryango ikomeye ikaba irimo kwerekeza i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu biranakomeye cyane mu duce M23 irimo kugenzura muri Kivu y'Amajyepfo. Izi nyeshyamba zimaze kuvuga ko indege za Sukoyi z'igisirikare cya Congo ejo ku munsi w'igenekerezo rya 6 zamishije urufaya rw'amabombe mu bice birimo abanyagihugu. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 amaze gusohora itangazo avuga yuko ku igenekerezo rya 6 indege za Sukoyi zarashe mu gace ka Nyabibwe karimo abanyagihugu. Iki ngiki ngo ni igikorwa cy'ubushotoranyi ndetse n'ibyaha by'intambara birimo gukorwa n'igisirikare cya Congo kurasa ku basivile. Bwana Lawrence Kanyuka rero yatanze gasopo kuri FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo abasirikare b'u Burundi bari muri kariya gace ka Karehe bagiye bagaba ibitero ku basivile. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko M23 yamaze gushyiraho ingamba zikomeye ku indege yose yongera gucaracara mu duce dutuwe n'abanyagihugu baza kuyihanura, kandi FARDC nayo ikagabwaho ibitero bikomeye. Imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo, aho M23 ikomeje kugariza neza umujyi wa Bukavu. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ukorera mu buseruko bwa Congo aravuga ko mu mujyi wa Bukavu ibintu byadogereye. Abasirikare bakomeye batangiye guhunga umujyi wa Bukavu. Bafite amahera menshi batangiye kuva muri uyu mujyi. Hari imiryango y'abasirikare yatangiye guhungira mu Burundi, iyindi ikaba yarerekeje mu majyaruguru, aho amakuru avuga yuko bamwe barimo kunyura mu gihugu cy'u Rwanda bagakomeza bisubirira mu mujyi wa Goma. Hari impunzi zavuye mu mujyi wa Goma zirimo kunyura mu Rwanda zigasubira mu mujyi wa Goma nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Imirwano rero irakomeye kandi birimo kwibonekeza ko M23 ishaka kwigarurira umujyi wa Bukavu byanga bikunda. Impuruza zirimo gutangwa n'abadepite, izindi zigatangwa n'abategetsi bakomeye, aho bakomeje gusaba ubutegetsi bwa Kisekedi kwemera ibiganiro na M23 yakwanga ubuseruko bwa Congo bakabukata kuri iki gihugu, maze M23 ikaba yashinga Repubulika yigenga ya Kivu. Ubwo perezida w'inteko ishinga amategeko yaganiraga n'abadepite yababwiye ko barimo guhangana n'ikibazo gikomeye cyane, ndetse ko bashobora kwisanga Congo yacitsemo kabiri. Yavuze ko amahirwe yose atari ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Congo, ndetse Bwana Vitali Kamere yavuze yuko nibareba nabi igihugu cya Congo kizakorerwa barikanizasiyo. Amakuru rero avuga yuko abategetsi bakomeye ndetse n'abadepite bakomeje kubwira Kisekedi ko yaganira na M23 n'ibitabo ibyo ngo izi nyeshyamba zizashinga igihugu cyazo mu buseruko bwa Congo.
Mu yandi makuru akomeye cyane kandi uyu munsi ku igenekerezo rya karindwi M23 imaze kwemeza ko imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye muri Congo iza gutahukanwa muri Afurika y'Epfo. Bwana Lawrence Kanyuka amaze kubivuga ku rubuga rwa X, amaze gutangaza ko ibiziga by'abasirikare ba Afurika y'Epfo uyu munsi ku igenekerezo rya karindwi biza gutahukanwa muri Afurika y'Epfo bigizwemo uruhare n'abasirikare ba MONUSCO. Bwana Lawrence Kanyuka yabitangaje ubwo yasubizaga umumenyesha makuru wo muri Afurika y'Epfo wari urimo kubaza niba koko M23 irimo gufata neza abasirikare ba Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma. Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba Afurika y'Epfo bamerewe nabi cyane mu bigo byabo imubambiro. Amakuru aravuga ko nta bifungurwa bafite, nta mazi ndetse n'umuriro. Umumenyesha makuru rurangiranwa wo muri Afurika y'Epfo yabyanditse ku rubuga rwa X avuga yuko yaraye nabi cyane ndetse ko afite ubwoba ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bagiye kugirirwa nabi na M23. Bwana Lawrence Kanyuka mu gusubiza uyu mumenyesha makuru ukorera SABC yavuze yuko M23 nta mugambi ifite wo kugirira nabi abasirikare ba Afurika y'Epfo, ahubwo ngo ubutegetsi bwabo bukwiye kubacyura vuba na bwangu. Uyu munsi rero nibwo ibiziga by'abasirikare ba Afurika y'Epfo bitahukanwa iwabo bigizwemo uruhare na MONUSCO nk'uko Bwana Lawrence Kanyuka yabyanditse. Iby'aya makuru rero turakomeza kubibakurikiranira uko bari butahe ndetse n'aho bari bunyure, turaza kubibashikiriza mu makuru yacu ari imbere. Ku munsi w'ejo kandi ubwo perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagezaga ku banyagihugu uko igihugu gihagaze, ni ijambo yavugiye mu nteko ishinga amategeko, yavuze yuko abasirikare ba Afurika y'Epfo bagomba gutahukanwa bakava mu buseruko bwa Congo. Ibingibi Cyril Ramaphosa yabitangaje nyuma y'aho abadepite bahase ibibazo bikomeye cyane ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo, ndetse abadepite bakitotomba bavuga ko abana ba Afurika y'Epfo barimo gupfira mu buseruko bwa Congo. Mu minsi iri imbere rero Cyril Ramaphosa yemeje ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bagomba gutaha bakava mu buseruko bwa Congo. Amakuru atugeraho avuye mu mujyi wa Goma aravuga yuko abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo gutabaza iwabo, barimo kwandikira imiryango yabo bayibwira yuko bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Goma. M23 yarabagose ndetse ntago bashobora kwinyagambura aho baherereye. Aba basirikare ba Afurika y'Epfo bamaze iminsi batabaza ubutegetsi bwabo kugira ngo bubatahukane. Gusa Cyril Ramaphosa nawe yabanje gushyiraho amananiza. M23 yavuze ko inzira yonyine ihari kugira ngo batahe ari uko banyura mu gihugu cy'u Rwanda. Cyril Ramaphosa rero nawe ntago abikozwa, avuga yuko bagomba kunyura ku kibuga cy'indege i Goma, ibintu M23 yateye utwatsi. Ibintu birakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kirimo kwitegura intambara ikomeye cyane. General Ndayishimiye yamaze guteguza abanyagihugu b'u Burundi ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi nawe yamaze kumenyesha abasirikare ko bagomba kuryamira amajanja ku munota ku wundi. Intambara ikomeye cyane yaba igiye kuba hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga ko bufite amakuru yizewe ko inyeshyamba za M23 barega ko zifashwa n'igihugu cy'u Rwanda ngo zaba zigiye kugaba ibitero bikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi kandi ngo ubutegetsi bw'u Rwanda buzabifashamo M23 nk'uko General Ndayishimiye yabitangaje ubwo yaganiraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo ngaha mu Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga ko hari ubwoba bwinshi bw'intambara ikomeye mu karere. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga yuko M23 nta kabuza igiye gushoza intambara mu gihugu cy'u Burundi. Ese koko ibirimo gutangazwa na General Ndayishimiye byaba ari ukuri? Ese koko M23 irashaka gutera igihugu cy'u Burundi?
Ese koko intambara ikomeye cyane General Neva arimo kuvuga yabigiye kototera abanyagihugu b'u Burundi? Abanyagihugu b'u Burundi nabo bafite ubwoba bwinshi, benshi batangiye guhunga ndetse baravuga yuko nta kabuza ubwo General Neva yabivuze intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi. Ubwoba ni bwose mu banyagihugu. Hari amakuru twamenye ko abagwizatunga batangiye kuva mu Burundi ndetse ko bamwe batangiye kwerekeza mu bice bitekanye, aho bavuga yuko intambara igiye gukara mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko mwabyiboneye bitangazwa na General Evariste Ndayishimiye imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi, mwabonye ko General Neva afite ubwoba bwinshi. General Ndayishimiye afite ubwoba bukomeye cyane, arimo kwikanga intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Neva aravuga ko M23 igiye gutera igihugu cy'u Burundi. General Neva akongera kwikoma igihugu cy'u Rwanda, avuga ko aricyo gifasha M23 ndetse ko ngo u Rwanda rushaka kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ese koko ibingibi birimo gutangazwa na General Neva byaba ari byo? Abarundi koko bitegure intambara ikomeye cyane igiye kugera mu Burundi. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ubwoba ari bwose mu ntwaro ya CNDD FDD. General Ndayishimiye arimo kudagadwa. Abarwanyi ba M23 bahahamuye mu buryo bukomeye General Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'aho General Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo barungitse abasirikare benshi muri Congo ngo bajye kurwanya M23, ariko bikabata kuwa amazi, benshi mu basirikare b'u Burundi bakagwa mu bice bya Masisi, abandi bakagwa mu micungararo y'igisagara cya Goma. Ubwoba ni bwose kuri General Evariste Ndayishimiye. Uko yatekerezaga M23 ntabwo ariko yayisanze. Yagerageje kubarwanya ariko bimuta kuwa amazi. Ubu rero afite ubwoba ko bagiye kugera ku mupaka w'u Burundi mu gace ka Kamanyora ndetse no muri Uvira. Akavuga ko byanga bikunda ko yagerageje kubarwanya bikamunanira, nabo bazatembagaza intwaro yiwe mu gihugu cy'u Burundi. Ubu nibwo bwoba afite. Yarabarwanyije biramunanira, abasirikare benshi b'u Burundi bagwa muri Congo, none bageze ku mupaka wa Kamanyora ndetse na Uvira. Arabibona neza rero ko bashobora gufasha Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Kuba rero General Neva avuga yuko M23 izatera igihugu cy'u Burundi, ndabamenyesha ko ari amakuru adafitiye ibimenyetso. Ntabwo M23 ifite ikipfa n'ubutegetsi bw'u Burundi. M23 ni inyeshyamba z'abakongomani zirwanira uburenganzira bwazo muri Congo. Gusa General Neva we kuba yaragiriye nabi M23 akazirwanya kandi akohereza abasirikare benshi muri Congo, arabona neza ko bitazamugwa amahoro. Amakuru mvana muri service de renseignement z'igihugu cy'u Burundi yemeza neza ko ngo M23 izafasha Red Tabara, maze Red Tabara nayo ikavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ibingibi niko abarundi ndetse n'intwaro ya CNDD FDD babitangaza. Ubwoba bwose bwa General Evariste Ndayishimiye abushingiye ku kuba yararwanyije M23 ikamunanira. Nakubundi rwose nta mugambi na mutoya, habe na gato, nta mugambi na mutoya M23 ifite wo kugaba ibitero mu Burundi. Amakuru yizewe kandi yatohojwe neza yemeza ko M23 rwose idafite umugambi wo kugaba ibitero mu Burundi ndetse ko idashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Neva. Gusa amakuru yandi akagaragaza yuko izi nyeshyamba nizibangamirwa n'ubutegetsi bwa Neva ngo nta kabuza zishobora kuzafasha Red Tabara maze nayo ikaba yatembagaza ubutegetsi bwa Neva. Byose bizava ku mubano izi nyeshyamba zizagirana n'ubutegetsi bwa Gitega mu gihe zizaba zigeze mu gace ka Kamanyora. Ubutegetsi bwa Gitega bwarungitse abasirikare benshi ku mupaka wa Kamanyora ndetse no mu gace ka Uvira. Biravugwa rero ko bagiye kurwanya M23.
niba General Neva akomeje kurwanya zino nyeshyamba nizimutsinda muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza nawe yitegure ko zizamurwanya. Aya ni amakuru atangazwa n'amasoko yacu mu barwanyi ba M23. General Neva narwanya M23 muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izi nyeshyamba nazo ntago zizamugwa amahoro, zizatembagaza ubutegetsi bwiwe. Ariko General Neva natarwanya M23 muri Kivu y'Amajyepfo izi nyeshyamba rwose ntacyo ziteguye gutwara ubutegetsi bwiwe. Ibimenyetso byose bigaragara rero biragaragaza yuko M23 na FARDC ndetse n'Abarundi bagiye gucakiranira muri Kivu y'Amajyepfo, kuko igisirikare cy'u Burundi kirimo kohereza abakomando benshi muri kariya gace, ndetse General Neva akomeje kudeployinga abasirikare muri Uvira ndetse na Kamanyora. Nta kabuza rero FARDC, Abarundi ndetse na M23 bagiye guhangana. Nibahanganira ku mupaka w'u Burundi nta kabuza imirwano ikomeye cyane ishobora kuzinjira mu Burundi. Inyeshyamba za Red Tabara nazo ziryamiye amajanja, ziravuga yuko ziteguye kuvanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ibintu bikomeje kuyangara mu karere k'ibiyaga binini, ubwoba bw'intambara ikomeye cyane bukomeje kwiyongera. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Burundi ndetse na Afurika y'Epfo bakomeje kwerekana ibimenyetso bikomeye cyane ko bashobora gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru agera kuri iyakure official aremeza ko abasirikare ba Congo, abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'Abarundi ngo barimo gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda nacyo kivuga yuko umutekano wacyo ucungerewe neza, ndetse ko abasirikare b'u Rwanda baryamiye amajanja ku mipaka y'iki gihugu, aho biteguye guhangana n'umuntu uwo ari we wese wateza agasomborotso ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko rwashyizeho ingamba zikomeye z'ubwirinzi ku mipaka y'iki gihugu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru atugeraho kandi yemeza ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwemeje ko bafite amakuru yizewe ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irimo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse ko imirwano irimo kubera muri Congo itagamije gutsinda M23 gusa. Oya rwose, ahubwo ngo igamije no gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi rero ni ibikorwa bya FARDC, abasirikare ba SADC, FDLR, Abarundi. Ibi byose babihuriyeho ngo barashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo rwabahaye gasopo inshuro nyinshi. Umutekano w'u Rwanda ngo uracungerewe mu buryo bukomeye, ndetse umuntu wese uzahirahira agashaka gushotora igihugu cy'u Rwanda nta kabuza ngo azaba yitaye kuri songoye, azaba yiyahuye rwose. Kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa kabiri, amakuru akomeye cyane tubafitiye nuko ibintu bikomeje kuyangara. Ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Afurika y'Epfo byinjiye mu Burundi, ubu ngubu byatangiye kwinjira muri Congo. Ndasubiramwo, za ntwaro zikomeye cyane z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zinjiye mu Burundi, ubu ngubu zatangiye kwinjira mu gihugu cya Congo zinyuze ku mupaka wa Kamanyora ndetse no mu gace ka Uvira. Kuva mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 4, ibimodoka bikomeye cyane by'igisirikare byagaragaye birimo kwerekeza ku mupaka wa Kamanyora. Ibi bimodoka bitwaye ibitwaro biremereye cyane byerekeje muri Congo, mu gihe kandi abasirikare benshi b'u Burundi nabo barimo kujya muri Congo. Amakuru twamenye nuko abandi basirikare b'u Burundi barenga 7,000 nabo barimo kwerekeza muri Congo aka kanya turiko turavugana. Ku isaha y'isa 7:15 urujya n'uruza rw'abasirikare benshi bari mu bimodoka bya gisirikare rwagaragaye ku muhanda werekeza mu gace ka Uvira, abandi nabo baherekeje ibitwaro bya Afurika y'Epfo birimo kunyura ku mupaka wa Kamanyora. Amakuru yizewe ndetse n'amasanamu arimo gufatwa n'abamenyesha amakuru bo mu Burundi, abaturage ndetse n'amasoko yacu yose arerekana abasirikare benshi b'u Burundi barimo kunyura mu gace ka Kamanyora, abandi barimo kunyura mu gace ka Uvira.
Aba bose bagiye muri Congo aho bavuga ko bagiye guhangana n'inyeshyamba za M23 zirimo gusatira Kivu y'Amajyepfo. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ifite umugambi wo kuzatera igihugu cy'u Burundi. Nta kabuza ngo zino nyeshyamba za General Makenga niziramuka zigeze muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Kamanyora ndetse zikagerana hariya mu gace ka Uvira, ngo zizahita zambuka zerekeza i Bujumbura ndetse ngo zizafasha Red Tabara maze basenye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ubwoba ni bwose rero ku ntwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye. Akomeje kurungika abasirikare benshi muri Congo ngo bajye gukora sentire ku mupaka wa Congo ndetse n'u Burundi. Aba basirikare bahawe misiyo ikomeye cyane: kurwanya M23 bakayitsinda ndetse bakayibuza kwigarurira agace ka Uvira, bakayibuza no kugera mu gace ka Kamanyora, ndetse ngo byaba ngombwa bakayikumira, bakayibuza kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe ya kure official imaze kumenya aremeza nta gushidikanya ko ibitwaro biremereye cyane birimo kwinjira muri Congo. Harimo ibitwaro by'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ibitwaro bya Afrika y'Epfo bimaze iminsi bigera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko ubungubu hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu buseruko bwa Congo. Intambara ngo nibwo igiye gutangira. Afrika y'Epfo, FARDC ndetse n'u Burundi bamaramaje baravuga ko byanga bikunda bagomba kwisubiza umujyi wa Goma ndetse bakigiza inyuma M23 mu duce twose yigaruriye. Afrika y'Epfo imaze iminsi ivuga yuko izafasha igisirikare cya Congo kwirukana umwanzi wigaruriye umujyi wa Goma. Afrika y'Epfo ndetse n'igisirikare cya Congo bo bavuga yuko igisirikare cy'u Rwanda aricyo cyinjiye mu mujyi wa Goma maze kikawigarurira. Ni ibintu u Rwanda rwamaganiye kure ndetse rukavuga yuko ari ibirego bigamije guharabika cyane igisirikare cy'u Rwanda. Afrika y'Epfo kandi imaze iminsi ishinja igihugu cy'u Rwanda ko ngo cyarashe ku basirikare ba Afrika y'Epfo bari mu butumwa bwa SADC mu mujyi wa Goma. Ibirego bya Afrika y'Epfo ku gihugu cy'u Rwanda bikomeje kwiyongera muri iyi minsi, ndetse Perezida Cyril Ramaphosa birimo kugaragara yuko arimo gushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntabwo ari ibintu bishyashya rero. Congo na Afrika y'Epfo barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse amakuru atangazwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda yemeza neza ko hari amakuru yizewe ko Afrika y'Epfo ibinyujije mu basirikare ba SADC, igihugu cya Congo, interahamwe za FDLR ndetse n'Abarundi barimo gutegura umugambi mubisha ugamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru ava mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ibitwaro byinshi cyane birimo kwinjira muri Congo bivuye mu Burundi. Abandi basirikare barenga 7,000 b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kwinjira muri Congo. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera ngaha mu Burundi aravuga ko yiboneye imirongo miremire y'ibimodoka bya gisirikare ndetse n'abasirikare benshi b'u Burundi barimo kwinjira muri Congo banyuze ku mupaka wa Kamanyora, abandi bakanyura mu gace ka Uvira. Amakuru atugeraho nuko ubwoba ari bwose mu ntwaro ya CNDD FDD. Hari ubwoba ko abarwanyi ba M23 nibagera mu gace ka Kamanyora muri teritwari ya Warungu, ni hariya mu kibaya cya Rusizi, ngo ibintu bizaba bikomeye cyane ku ntwaro ya CNDD FDD. Hashize iminsi kandi ubutegetsi bw'u Burundi burungitse abasirikare 5,000 hariya mu kibaya cya Rusizi. Muri teritwari ya Warungu ibintu ntago byoroshye. Abasirikare ba Congo, Abarundi ndetse n'interahamwe za FDLR bakomeje kwiyongera muri kariya gace. Nkuko nabibabwiye ku munsi w'ejo, General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yahuriye na General Masunzu mu gace ka Uvira.
babwiye abasirikare ba Congo ndetse n'abarundi utibagiwe n'interahamwe za FDLR ko bagomba kurwana umuhenerezo bakigiza inyuma M23. Nibitaba ibyo ubutegetsi bwa Gitega ngo buraza gutembagara vuba na bwangu kuko M23 nigera muri Kamanyora na Uvira nta kabuza ngo izatangiza ibitero bikomeye cyane bigamije gutembagaza intwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Iyi rero niyo mpamvu ikomeye cyane Burundi burimo kohereza abasirikare benshi hariya muri Uvira ndetse na Kamanyora. Burundi bufite ubwoba ko intwaro yabo igeramiwe mu buryo bukomeye. Mu gihe rero ibitwaro bya gisirikare birimo kuva mu Burundi bikerekeza muri Congo, abarwanyi ba M23 bo batangaje ko bashyizeho agahenge k'imirwano. Bavuze yuko hagiye ko agahenge ndetse ko imirwano ibaye ihagaze kugira ngo imiryango y'ubutabazi ibone uko itabara abanyagihugu bagize ingaruka kubera imirwano yabereye mu bice bitandukanye by'uburengerazuba bw'umujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Goma. Amakuru yatangajwe na M23 aremeza ko aka gahenge kagiye ko guhera kuri rigenekerezo rya 4. Gusa abarwanyi ba M23 bongeye gutanga agasopo kuri FARDC ikomeje kurasa mu bice M23 irimo kugenzura. Ibingibi rero birerekana ko aka gahenge gashobora kumara amasaha make cyane kuko FARDC, Abarundi ndetse na Afurika y'Epfo nabo bamaramaje byanga bikunda bagiye gutangiza urundi rugamba rukomeye. Ndababwiza ukuri ko intambara ikomeye cyane aribwo igiye gutangira muri Congo. Imirwano ikomeye cyane igiye kubura. Ibihugu bya rutura bikomeje gushyira igitutu kuri zino nyeshyamba ngo byanga bikunda zisubire inyuma zive muri uyu mujyi wa Goma. Ibihugu bigize G7 byasohoye amatangazo yamagana M23. Ibihugu bikomeye cyane biravuga ko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma vuba na bwangu. M23 nayo iravuga yuko idateze kuva muri uyu mujyi wa Goma. Nta kabuza rero imirwano ikomeye cyane igiye kongera kubura nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cya Congo arimo kubyemeza.